Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen, ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Ket iti sabalimanan na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. At iti istoryangin kampinolwan. Ti aso ken ti baknang. Dito'y drama tayo. Domi, mabalin namin. Imalati man ni Rosa ito ayan na katuganat. Agindig man nga tayo dyan. No, kita nakapanijayan, may lansam tikutit na. Malipatan na pa yun nga, asawa na pinanawan na dito palay. Ganyan lakid din ti asawa kaya. Wala, mapanak dyan dananang, tapno makasurat ka dom. Kung kuna na. Kasta ti alibay na, tapno makapanlay dyan. Ayan yan. Yung pala. Alasayat matapimanaw. Mapagusto ti pan nakatugtuglip ko itayo. Madamdaman ito na itagsurat. Oray. Ket awan pa'y matla ti plat ko. Baring magapinutak. Si panlakaturok ko. Ay. Nanang, umayak man. Ay, bumayan, mabitlaag. Apay, naidaw as ka man barawk. Anda ka din ni Rosa dito, nanang. Ni, awan ba? Alakit, umay ka, agtugaw ka pa'y barawk. Apay, kasta tilangam. Kan apay asap sa pulim ni Rosa. Apay, nagre-rekayaw kat pimanaw. Saan mo't kat di ariri? Ngam kaslad na pasugnod naman ang kanyak. Apay ngamin aya. May sangamin ka na iti delegado iti women's amapan aktor iti Hawaii. Anya? May sangamin ka na iti makuna nga official ti cultural group ti ili tayo. Kas may sa presidente ti Women's Association iti ili tayo. Ta isukat nga ron ti presidente. Kasta aya. Kat ita, Addan na iti kasapulan na nga travel.
Uwan ngagpaisaw. Ken kayat na kano ti pamaster iti Hawaii. Ken mailiw ka no kada Uncle George ken Auntie Sandra. Apay, di mo palubusan. San man, ngam ko na amang ano mabayagan ni Jai. Anya? Una lang. Kaya da sumuro, taimbag ka no kinkwana, tamo na ti pasikot-sikot iti Hawaii. Ay, katuan mo ito. Kaya't ko asawan, ado ti ammo na aturungan ijay. Ken napadpadas nanti nag-travel, ken naggigan kami pa hindi ijay. Ay, pagsaritaan nyo anay bagday ta. Kang runana ni Mayor ang asawa ni Mayor, nangilakan iti ipapanti grupo ijay. No siya, awan makita ka rason, tapno saan mo apadlubusan ni Rosa. Palubusak mo't kit day, apay kit din asaan. Ang naibagak lang taamang ano, agindag manan ijay. Nasayat met nga rod. Numaysa ka kadag iti mapan. Tamasarong ka Uncle mo George ken Antim Sandra. Iso nga ron ti pagayat taklaunay ama kapan, tatang. Ay ket mapangka. Awan mo't makaigawid king katawan mo't anak yu ken duming. Wen nga rod, ngam kasla di na kayo tamapanak. Anya? Apay kano? Kanya niya timbagan na. Saan ka mapan ko na? Saan mo't kit di, tatang? Amang ano maibayagak ijay wen no ag-extendak manan. Apay kumano kasta. Awan mo't mapanawa mapagrebengam ditoy. Takasi tinakunak awan mo't anak yaw. Kwa, tatang. Apay, di nakabalan tagbiag ng may sa. Amok pa yun. Siya kundi mangibagbaga. Maban ka. Kat saan alapad ni Dumay. Ay, sumbrek kayo latan na pa. Nakalukat na rin daw. Agyaman at tanadanon kayo, Chairman. Si kamot kayam. Alagtugaw ka pa'y nga muna, sakbay nga ka ibuyang-yang. Isi ibok silang ti kagaram. Nagsaya atan. Adapay para templayon iti kape, Chairman. Awan kayam. Ay, ugaw, kagtimpla ka. Ay, wala ta kasanumot nga main. Awan, dagiti kakadwak ng opisyal arumbeng ko mga daritoy. Ti barangay sekretary, kanti kagawad ko mga officer of the day. Awan damot nga agpaisaw, Chairman. Kanayo na kasta. Iso nga inton umay nga eleksyon, amuyaw na sino dagiti ibutos yo kundi yo ibutos, wain. Ay, wan, Chairman. Sukatan nyo amin ang dagiti barangay kagawad. Malaksid kanyak. Ay, kuma, Chairman. Saan mo't anatuloy ti barangay kan SK election ita at 2022? Kan ita kumapay a December. Sinalbag kit di. Kitam dagita barangay official. Kaslatak-takawan dan ti kwarta ti barangay wino gobyerno. Agaw awat da iti honorarium da ngawan mo da aramiden da. Ita. Anya ti gagaram. Ngem ipakpakaunakon ha. No may papan iti takwar. Ay say kwarta. Sorry na lang. Awan kwarta kita. Ay, saan aday ta ti gagarap, Chairman? Anya nga rod. Binaunak ni tatang ko, Chairman. Iso kumati umay. Isun ati nagaw-awir di anak ko. Naglukong. Kasanon numabisin tubing. At ang riba susuna. Sa anak mo't ngagbayag, Chairman. Kan may sa. Nakaturog a pinanawag ti ubing may. Ita. Ibagamon ti parikot mo sakbay ngagsapol iti didi janak mo. Tawan mo't may padidi nin tatang mo. Uwan, Chairman. Parikot may tay aaso ti kaaruba may. Apay? Saan akayat ti kaaruba may nga igalot?
Ket no damat barangay ordinas may panggap iti panagibulos ken panagigalot iti taraken nga asaw. Ammo, chairman. Imbagami mo ten iti kaaruba mi nga akin aso. Di na matlat ta igalot. Naglukon. Di pa ilagat iba ba't ilalat na tapno malpas. Ti pagdanagak. Mga no agriridan to kinitatang kan ti akin aso. Narigat mat nga rod atuto pantabalo kan bakna. Anya, balaw. Wun, chairman. Amuyo mo ni Doña Gabina di makauray. Awin. Dadya misti sa Kastila na kagatang iti balay da Simpor ang nagforgo di Canada. Wun, chairman. Exactly. Nalakalang ti remedyo na dayta. Ay, kasano, chairman? Arman ni tatang mo di balo. Anya? Pwera ngaw. Anya talaga ti parikot yo aya iti aso da abalaw. Pag-aayat pa'y mat nga rod day nga aso ama panpagidaan dagiti uniforme akulada. Anya. Ay. Nagloko mo't daytan nga aso. Saan lang aday ta, chairman? Anya pay. Pag-aayat na pa iti sumrek iti balay mi, kat mapanagid da iti supami. Anya. Kat abugin niyo kuma. Abugan mi nga rod ang numangag ta akin aso, kat bumugkaw pa'y. Ay naglukon. Wun, chairman. Naimbag ko man napintas ba't nga aso. Agpaiso. Adapuli na nga aso, tadakkel nga aso. Sus, Maria Kusina, chairman. Apay. Isuday dyan nga aso ti awagan da iti Lucky 9. Lucky 9. Well, no, very good nga aso. Very good. Wun, chairman. Saan lang a very good? Ngam kit di a good. Anya. Ngamin, danda ni awanan dut-dut na. Nagkalbong aso. Un, chairman, ngamin, a good day dyan nga asaw. Ay nang sinalbagan. Adakan, gustay. Awanak pa ay. Apay ay. Mailiw kan bakit? Kisman nga. Ay, nagadong istal mo. Nya kalaki dinayamit. Rayaw ko lamot. Pangikat ka dagiti dudukot ken parikot. Iso ako na ka nasaya tadakan, taada parikot, dagiti anak mo. Apay. Adan sa dida nagkinaawatan. Kagap-gapo ni Duming ditoy. Apay ka na. Pimanaw ni Rosa, katsapsapulin ni Duming. Nagluko a dumingan? Maparaman na kiti di na pa'y naramramanan no saksaktan na ti anak ko. Nay, di ka agpong tutakasta. Masulbar ayat iparikot nagpupudot ka dagaws. Apay nga min aya. Anyat parikot da nga gasawa. Kastoy nay, denggam nga umuna nga binasan na kasta. Umsiyag kala adagos akas kala ampo. Basta pakalukwan ti anak ko, uray tumagbata. Gusteng. Kwa. Ay, alawinin bakit? Ala, ibaga mo no niya dayta. Anyat aramidam domeng. Awan tatang. Nagdakas kan nga asawa. Mapukpukaw gayam ti asawa, di mo mapansapulan. Sinapol ko matatang. Hanggang... Sa dino, tinang sapulam. Di tawang-awangan ti akong ma. Kadagiti amok ayan ni Rosa. Gaputasan mo na nabirukan si Martin kamutain. Saan mo ta? Pampanunutek nga ron no sa dino ti pang sapulakin ko na. Agudong ka. Ang mga no napanidya ile. Iti ayan da mayura. Huwag kaya man niya. Huwag kaya man niya. Sinalbag ka may. Apay nga may na di mo palubusan ti asawa. Awa mo't dagas na iti papanan na kay. Kwa tatang. Awanan ti ado akwa-kwa. Agtignay kan. Mapan mo sa pulan ti asawa. Kat saan ka ngagparparang kanya.
No saan mo ang masapulan ni Rosa? Nalawag! Talaki, nalbag ka nga aso. Adda ka manan dito eh. Mapankantuman agiddan ditaso pa. Tatang, ay paano manan aya? Day taman nga aso, tinalaing akaaruba. Malwak sa tisanalbag dita. Uy, tangiwat yu tatang. Amangan no mangag na kataakin aso. Sana ko na makan anos iti day ta good nga aso. Da kayo lang aya. Jak matngarod kayat nga agriri kayo iti akin aso. Abugom nga rod day ta nga aso. Sinalbag ket day. Sige, sumrag ka tatang. Siya kung timangabog dito aso. Di mo't binaon ka iti ayan ni Chairman Gusting Aya. Taiso ti makisarita iti akin aso. Napahanak mo tatang. Ket kunana nga ibaon na ni Kagawad Bulldog. Awan mo't dagita a barangay official. Eleksyon to lang. Taawan to ti ibutos ko kadakwada. No kaano matuloy Naipuspon man nga rudod. Agsublikan to ni Chairman Gusting. Ibagam nga iso ti makisarita iti akin aso iti dayta nga agudgod. Tama nga nusahan na ka makapagtapal kat. Ay na, busor kun aya. Naimbag ngal daw yo, Senyora Gavina. Kasta Chairman Gusting. Sumrag ka. Agyaman na, Senyora. Umay ka, Chairman. Katagtugaw ta dito'y salas. Mabit lang, Chairman, agpaysaganak iti pagpalamista. Agyaman na, Senyora, san kayo nagtaktakpay? Adalaan kayat ko ngay baga kada kayo. Amuklatan no niya tigagaram, Chairman. Imay siguro nagreklamo dagiti kaarubak adabitang kan ama na nga Alfonso. Kasta nga ron ngagpaiso, Senyora. May papankano iti aso apagaayat na ti umalate di tabalayda. Actually, Chairman, mababainak. Nga masyanak iti asok. Gauray kasjay na. Kinapudno na kayat kung agsasarita kami kuma. Tanoan niya ti danyos ti asok kadakwada. Bayadak laengan. Kasta ka day. Ada nga min sentimental value kanyak tinasao nga aso, Chairman. Tain regalo kanyak day di agusto nga asawak. Kat imbilin na ajak baybay anti aso. Tay sulangan tinabat-bati apakalaglagi pakkenkwana. Kasta ka day. Pinadoktor kumatan. Gapo ka no iti kinalakainan. Iswakas jaynan. Very good ako nada. Nasayata nakasarita kayo ket mabalin mo't siguro nga imbes nga di barangay hall ti pagsasaritaan nyo. Baunaglangan dito ni Alfonso. Naging paglakit din no iso mismo ti umay, Chairman. Sige ta kasarita, Senyora. Kituray san kumat siguro na kuyuganan niya. Adalatakin ka, Chairman, no kuyugam. No makasulo lagid di nga umay, may mayat manin. Tapno kapag kinaawatan kayo. Chairman Gusting. Dumanon ka, bitang, kitagtugaw ka. Agyaman na, Chairman. Hanyat madamag. Umay pa ilang ti aso ni Dunya Gavina ijibalayaw. Saanan, Chairman? Oh. Awan nga rin parikot no kasta.
Adapay, chairman. Na, anya pa ti parikot. No ko na masanan nga umay ti aso ni Doña Gavina o awanan perhuisyo. Dakkel lata ti parikot ita, chairman. Apay mat. Ngamin, ni tatang kumuten ti saan maibalay. Ket awan mangaw awir iti anak ko, no kasi nga agodo nga amapan agangkat iti isursur ko dito'y barangay, amasida kas kadanat natang. Apay aya. Sa dino ti turturungan ni tatang mo. Iti balay ni Doña Gabina, chairman. Ay, okay. Awan parikot. Agyaman ka ta nasulbaran ti parikot mo. May papan iti agudgod nga aso a perhuisyo ka na kayo. Chairman. No ti may papan kan tatang mo. Bayam laeng. Ibagam ano umalatew kada Doña Gavina. Itugot na ti tagibim tadwada ang mga awir. Ani? Ay, wen, eh. Kat agyaman ka mo ti agudgod nga aso. Anyat pagyamanak, chairman. Gapo ti agudgod nga aso, nakasarak ni tatang mo iti kagud na. Ay, ti, may kadwa ananang mo. Aniya? Oh, no! Oh, yes! Abay, saan mo akayat? Anya, gapo iti aso. Nakabirok nila kay Alfonso iti kabinukot. Kapungan na. Ay, anyan. Nagtagtagay na pakmanay. Ditan papagayam tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon supervisyon, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.